Arnautovićevo obećanje dato Siniši Mihajloviću. Verovatno najsvetije trenutke karijere Arnautović je pružio u dresu West Hama, ali se 2019. godine odlučio za transfer u Kinu i tamo biva zaboravljen. Međutim, Siniša ga je pratio. 2021. godine na Mihino insistiranje Marko stiže u Bolonju. Da nije bilo Siniše nikada se ne bih vratio u Evropu, izjavio Arnautović i uzvratio mu je na terenu golovima, pobedama, borbom. Međutim, u njegovoj drugoj sezoni u Bolonji, nakon niza loših rezultata, uprava kluba odlučuje da smeni Mihajlovića, a taj potez nije dobro prošao kod temperamentnog napadača. Njegova smena je bila gorak trenutak za mene. Bio je više od trenera. Kao prijatelj i stari brat, izjavio je tada u intervjuu. Nekoliko meseci kasnije iz Rima je stigla najteža vest. A ono što nijedna statistika ne može da izmeri jeste kakav su odnos imali njih dvojica. Na sahrani u Rimu bio je jedan od onih koji su nosili Mihin kovčeg, a Mihajlović je prerani odlazak ga je duboko potresao. Hvala ti što si uvek verovao u mene, posebno kada drugi nisu. Dočekao si me kao člana porodice, bio si mi prijatelj, brat i kao otac. Pustit ću te da živiš u mom srcu, borit ću se i igraću za tebe. Počeo je miru, mister, napisao je tada Marko. Godinama kasnije Marko Arnautović je potpisao za Crvenu zvezdu i dok je obilazio Marakanu, stao ispod imena čovjeka po kog je tu. Pogledao je pravu kameru i rekao: obećao sam Siniši da ću doći. Sada sam tu. Siniša, ovo je za tebe.